Glumac Nikola Kojo napušta Srbiju. Glumac je još prošle godine najavio da odlazi iz Srbije sa porodicom, ali sad je podneo zahtev za useljenje u Sloveniju. Istaknuti dramski umetnik Nikola Kojo, 52 godine, još prošle godine pričao o tome da ne planira da provede ostatak života u Srbiji, kao ni da mu ovdje odrastaju djeca, a sada je prenosi magazin Gloria podneo zahtev za useljenje u Sloveniju. Nikola Kojo nije potvrdio ove navode, kao ni ambasada Republike Slovenije u Srbiji. Glumac je za bosanski portal Kliksba pričao o tome zašto planira da ode odavde sa suprugom Aleksandrom i njihove 3 ćerke Anom i bliznakinjama kojima nikada nije želeo da otkrije imena. Otkriću vam da sam spreman da se iselim odavde, iako imam 52 godine, a o destinaciji još uvijek ne mogu da govorim. Ne mislim da provedem starost ovde, niti da moja djeca odrastaju u jednoj ovakvoj crnoj rupi koja guta svoje ljude, ispričao je Nikola Kojo.